ayashe ngalesikhathi uqhubile njalo inkosi esabusayo okwaleminyaka yonke kuze kubuye uJesu. Nakho ke la ngifuna ukuba khona majongo niyacelakala ukuthi nibakhuze phela nina nibuye nisondelane nabo size 28 ukuthi abazwane phela nishawa abazwane namanzi ngoba siyakuthola kwabasondelanayo na ukuthi uyabulala ukunukisela abantu ngesitibhili ngoba yini uvele shite nje gqoke engagezile abangene eshaweni abantu madoda kithi unganukiselwa abantu ngesitibhili bayaqamba bayacela abantu bafuna ukushutha nawe sebethi kaze siyoqeda nini hayi ngiyangithi mangimemezela ngithi akhona ama perfume akaViyani bese kubangaza ukuthi ngiyadelela ungathi uyijongo unuka isitibhili ngene eshaweni shawa le ngimbonise nje mahala shawa le kuseshaweni la ngikhuluma ngikho ngizodla amanzi abantu benganukiselwa ngesitibhili angeke ivumele ukuthi uzothi uyijongo ubulala ingane zabantu zithi ziyacela ziyazama zikwenza umuntu ushuthe nawe noma uzacile khona unjalo ufaka size 28 uvele ubulala unukusele ngesitibhili yes